hasbi ajeleng tak milih pejabat satejeng pacerapat. Penareh umur loan keng lo teti pekeran santai ngalopai tak ngae ngak kapateng coba abes ko puren se aci cir etana kita nunggu giliran bekal menyusul ke sana beni arata sotunya sedeteng anu longing cuma ibedenang se pernah elakoning sanak keluarganang se sangat cintaeng seiring betonang sedeh kalopaeng. Sande pa ajeleng kasta pon pada bedeng teroki odi eng terose ibadeeng ki alam tunyang solat sering sekit enteng de betonang lo mak nyemak ke masjid coba angkui agelang tunya cuma tempat singgah ka odi en senyatang ka intoneng akhirat tang selagi ki anya pergunakan betonang mun terosuan keng atau ro pangirenang percuma harta banyak mun miskin ibadenang Allah pun maenga lo tangkung ancam enang. Mumpung peten sehat jeki nunggu hidayah bila pon sekarat cuma kare tangis heng patih pakun deteng tanpa ADM kelung bila ajal deteng hedeh lo bisa burung manusang pamateng lebet kabiasa enang bila seneng apa teng setekala ben imenang selagi ki